Izvan običnog svijeta postoji to neviđeno i zastrašujuće nešto koje stvara i uništava bez ijedne misli potrošene. Svemogući demon Azeroth leži daleko izvan vremena i prostora koji mi znamo, zakopan u dubokom snu, slijepi idiotski bog sa beskrajnom moći i beskrajnim znanjem. On je početak svega i kraj svega. Nuklearni kaos koji spava u samoj sredini našeg kozmosa, u sredini samog postojanja, stvoritelj i vođa svih starih bogova. Azeroth ima beskrajnu moć, cijelo je postojanje Azeroth, što ga čini sve prisutnim. Većinom bude opisan kao ogromna masa kaosa bez oblika. Azeroth ne može umrijeti ili biti uništen, budući da koncept smrti postoji samo u njegovim snovima. Spava u sredini svega, dok se oko njega čuju zvukovi glasnih bubnjeva i flauta. Ti bi zvukovi običnog smrtnika doveli do ludila, no njihov je smisao da ga čim dulje drže u snu. Ipak, njegovi su snovi naša realnost i sve što postoji samo zato jer on spava. Azeroth će se sa vremenom probuditi i kad se to dogodi, sve nama poznato i nepoznato će nestati. Puno teorija govori da zapravo nije to svemoguće stvorenje, već samo lutka za nešto puno moćnije i gore od njega. No, to ne mijenja činjenicu da je sve što postoji samo mali dio sna tog idiotskog slijepog boga. Navodno nije uvijek bio takav. Prije nego je postojalo vrijeme i prije nego je bilo kozmosa koji mi znamo, Azeroth se borio sa drugim bićima na njegovoj razini. On je bio jedini koji je preživio, no zauvijek prepun ožiljaka i u snu koji traje duže od vremena. Nije poznato da li je Azeroth njegovo pravo ime, budući da ni Necronomicon ne zna ništa o njemu. On je najmoćnije stvorenje ikad stvoreno i prenešeno na papir sa ljudskim umom.